o ŋacce hakke mawɓe men hino gaanu ɓe yiɗuno ɗen ɗunoɓe handidude ƴettugol ɗo konngol ɓe tata ɓe heccen ka duuɓi ɓe heccen ka gandal kadi on ɗum ɓay en yiyaali ɓen gaa wata en juuɗo ɗo tun waynoruɗen ni haɗa en hewrodiraali ko sabu ɗum waɗi somi ƴetti konngol e ley yamariye Ousad Ba kañum e jama men on ɗo haray alhamdulillah rabbil alamina yetti Allah subhanahu wa taala e newnan ɓen argol ga ɓayno ko si Allah yiɗi goɗɗo suɓi kemo so addamo waɗo ɓe Allah onan ɗo yiɗi suɓiɓe tum o ala Allah ala ka hoore leydi ɗo nokku tedduɗo mo yiɗi welowo mo ha hewtino on nokku ndi leydi ndi ala hay nokku Allah daali inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amin o wi arande suudu waɗandu ka hoore leydi ɗo Allah daali ko ndu suudu makka ɗo Allah daali ko waɗandu barki ko ndu peewal wonande adda Allah mo fukka ko hudan lil alamin hino ɗo mandeji heewuɗi fihi ayat bayyinat o memi hunde wadde pet o wiwa maqamu ibrahim o man dakhalahu kana amina kala natuɗo ɗo haray o hisi o hoolike e piiji tan ɗo o hoolike e fi diina makko kan goɗɗo julnatamo ɗo yiɓidira fatiya ko ɓe Allah o lan ɗon suɓi ka peewal ka kulol Allah ka jangin ka gandal ko ɓen o addi ka suudu makko ɗen haray ɗo kala ko yiwɗa ɓeeɗo hino tindina no yewta fi ko wiwiti e diina kan haray hooɗoɗa mari garantie mum ala probléme haray kadi on tigi hoolike kadi ka ɓanndu muɗum e ka wonki mum goɗɗo hay tengi sakko wiye goɗɗo ɗo barmineɗo ma waɗe ɗo ɗum ɗon ko aya on haali fi sécurité nokku on ɗo kon ɗum ko mirake ko seedintinde wondema nde qouranare kone ko sabu hande no jeeya e ko adna o mankiri ko wiyete sécurité leydi ɓurdi jogagol doole mari logistique et technologie de sécurité ko kayri ɓuri jogagol engal sécurité e nder les États-Unis d'Amérique fayda chaque 3 minutes crime waɗa e hoore ko ɓe jogui technologie e doole kon fof ɗo a dinday ɗo ha yalta a yiyata ɗo goɗɗo no tufi ɗo goɗɗo no ɗeɗɗi ɗo goɗɗo ma goɗɗo no hujji ɗo mbuuɗi goɗɗo ma sifa ɗum ala ɗo ko ɓay Allahu lanɗon fodiɓe ɗum Allah fodiɓe sécurise gon ɗo oɗo nokku Allah subhanahu wa taala tabintinanimo sécurité a yeyi ɗo magasin mo valeur 2 à 3 millions de dollars no wiye hayya ala salata ɓe pooɗari to ɓe yaha ɓe juuloya ɓe arta ɓe huula goɗɗo no fusi ƴetti toon kanŋe ma ɗum waɗi goɗɗum donc ko nokku kadi mooɓirɗo baraji kadi beruɗe barɗe ɗe waɗɗen ɗo e wata estimude baraji ko heɓuɗen si tawi ɗum julde wotere ɗo fana goto ɗo ko fanaji buluji temedere woni fana goto ɗo fanaji jelu jolɗa ɗo alansaraji jelu julɗa ɗo e ɗiɗo naafiloji e o qiyamul leyli no andirɗon noon baraji ɗin no multiplia ka julde ko noon multiplia kadi ka askarji e kala dewal ko waɗɗa ɗo ko ɗum si Allah wi o waɗi sundum moɓindu baraji wa is jaalna al bayta mathabatan linnasi wa amna mi waɗi ɗo ka baraji mooɓe mi waɗi ɗo ka sécurité ka hoolare woni donc yen hamdino yetten Allah subhanahu wa taala ko tawi kon o addi en ɗo ko ɓayimo no woodi jawle ɗe Allah faalaka ɗen ɗe hamɓeta ɗo Allah ɗaɓɓa ɓen ɗo ɗaɓɓa kadi programme maɓɓe ɗo haray ko en hamdino yetten Allah subhanahu wa taala e toroɗen mo kañum kadi yo duuminan en kañum kadi argol e nokku duwano jaabo ɗo toroɗen ɗo Allah fi ka meyi enen kadi ka meyi yo toon ɓuttu yo toon deeƴu yo développement watto yo leƴƴi ɗin fottu yo konnago e gaygo e haasidi iw kamen lagui ɓay quelque soit PDS ka goɗɗo weeli wo haray wakama ala wona yen désespéru taƴoɗen ɗumannoɗen fewten Allah toroɗen mo duwano wawi changer de situation ɗole ɗo ko Allah tora ɗo wo ɗo jaɓay ɗo haray koyen toro Allah ɗum haray ka angal junnugol mako ɓaynaretinugol en ko juuti haray koye weltodiran duwodiran e yetten Allah subhanahu wa taala haray noon
mokkubaɓe ɓe wiwno ɗen ɓen no ɓuuri handidude e konngol e yiiga woɓɓe maɓɓe fuɗɗori usane alfamat ɓeɗo ko karmakoɓe amen tedduɓe jannguɓe jamiatul islamia ɗo ha gayni janni kadi heewɓe kadi donc ɓeɗo woni représentant ligue islamique on fewndu ɗo ɓeɓe on ɗon timɓe ɗo Oustaz Abdoul Karim ɓeɗo donc ministére on département on fewndu ɗo ko wonɗen ɗo ala personnalité ɓurɗo ɓeɗo ɗo haɗa joni e rutta e konngol ngol e maɓɓe kamɓe ɗiɗo da wooda koɓe hiwri jama on kamɓe kadi haɗay koye hamdi no yetten Allah subhanahu wa taala e dow ɗiɗo nemaji ko ɗum ɗo kadi Allah wino en goy farlugol horugol lewru suumaye ndun o wino koye yettum ayji ɗen no ɗe arton ka sotu bagara aya 153 sotu bagara ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun so daari page on ɗon tere ka lannata to Allah wino wali tukmilu le iddata wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah wi hoore timmi noon barɗe ɗe wiya ɗo yo horuɗen mawni noon Allah subhanahu wa taala mawni gonko ko ɗi takbirati nan ɗon ɓe wiya ɗo allahu akbar ko nanɗen kon ko ɗum wiyete wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun koye wimo merci ko addi en ga kon o newnani en dewal ngal o multiplie baraji ɗin kadi koye wimo merci ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala yammiri en mi wadda micro ngo fof kadi o sala Oustaz Abdoul Karim ɓe maki o e inde mana secrétaire général affaire religieuse on laggine ɓe woni e makude heɗitoɗe e inde yeesoɓe diina wonɓe ɗo ɓe secrétaire général adoucéo village Ibrahima Ba e inde yeesoɓe diina ɓe fof ɗo ha hewti kañum Cheikh Ibrahima Ba ɓe hewtani ɗo nini kamɓe duwano ƴettude konngol haɗa ko kamɓe duwano ƴettude konngol siiɓe ɗo e inde yeesoɓe diina e inde yeesoɓe diina ɓen fof laggine haray jama hewtuɓe ɗo ɓen fof makka jarnama ha hewti onon ɓe dariɓe ɗo ɓe maki Cheikh Tayyib maki kala ko makete ɗo jarniɓe kamɓe kadi e weltanike ɓe maki ɓe weltanike Cheikh Mahamad Tayyib kono adama ko neeɓi heɓude ɓe maki ibnu adama ko neeɓi heɓude o so heɓali Allah so heɓali jomirawo ala o heɓali fof ara e hunde o heɓali ɗum wajada Allah waɗi ɓe maki mo heeɓi jomirawo hara o heeɓi kala ko ɗaɓɓa faqada Allah faqada si goɗɗo faɗi jomirawo kala ko heeɓi hara e hunde o heɓali Allah ɗaɓɓiti jomirawo ɗaɓɓete Allah newnan en darade yo Allah newnan en ɗaɓɓugol jomirawo heɓa e golle ɗo ko personnel ɓe maki ɗe golle ɗo ko personnel wal mangal otowal ma ngal noon hina personnel suudu ma ɗum na personnel suudu ma ɗum hina personnel leygu ma na personnel sonnama kadi hina personnel ɓen na personnel ɓiɓɓe ɓen na personnel e ngal diwal ma ɗum mais ngal dewal ko waɗɗen ɗo ɗum ko an jeeyi ko privé ma ko personnel accatama accata ɓe maki accatama a accata on seedata on seedata ronatake ronnatake o wakkiloɗe heɓe personnel ɓe maki e wakkilo heɓen ko wiyete personnel ko ɗum 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 yaadete lahara maki e weltanike julɓe wonɓe ɗo ɓe fof Allah yo Allah newnan en ɗum ɗo ɓe maki e torki Allah Allah newnan argol ɗo ko heewi wiye amin e sabuji mum e cellal o kay feere mum e fiira mum e sabuji mum e possibilité ji goni mum fof jarama hay cheikh ba ko e ɗo jama ɓe maki ara ɓe wattude sooke oustage men ɗo waɗana en du'a ara eɗen gandini e jama o fof wacce hakke darde ɗen dasi goto o wacce hakke awa ara ɗon andina tonga he moɓodiral kono si enen ɗo e fotti ara e ma hiwrodiren ma ara hina e ko boni wonde ara e wadde sooke oustage en du'a ɗon e jama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
en torki Allah subhanahu wa ta'ala tumminirɗo en e nde nokkure laaɓude nde nokkure barkinani ɗo yo tumminir en ko jannatul firdawsil ala yawma la yanfau malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala e men andi ko mapode ande yo Allah ittanmo nawnuɓe men ɓe yo Allah sellimɓe ɓe nawnaɓe yo Allah danduɓe nawnaɓe en torki Allah nemaji ɗi Allah okki en ɗi yo Allah duuminan en ɗi o arsuka en kadi yettugol Allah yettirgol mo nemaji makko ɗin o ɓeydanayi ko faala nden en heɓaki kon en torki Allah yo Allah okke en torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi kanko yo Allah fottindi en ko nafata en adna e lahara yo Allah fotti julɓe ɓen fof ko nafata ɓe adna e lahara yo Allah fotti leñol menngol ko nafata en adna e lahara yo Allah waɗu leƴƴi ɗi yiɗen enen kadi yiɗen ɓe wonen yurmodiroɓe wallidiroɓe yiɗe huloɓe Allah rewoɓe Allah en torki Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en nde ñalade hannde ɗo e nde nokkure ɗo yo Allah tawni en ɗo kadi ko arata ha yeeso muɗum torki Allah subhanahu wa ta'ala geɗal men ɓe yo Allah waɗa barke maɓɓe yo Allah waɗɓe ɓuuɓere guite wonande en anne lahara yo Allah danduɓe wonde nambara wonande en anne lahara yo Allah waɗɓe ardotoɓe kala koɓe woni yo Allah waɗɓe fewjoɓe kala koɓe woni en torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi kanko jogui kanko on torte newna yo Allah tabintin e dina makko kan ha ñande o ƴette en Allah waɗi en julɓe en torakimo yo waɗe julɓe en toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo tabintin en e dina makko kan ha ñande o ƴetten o naada en jannatul firdaus اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين الاسلام واخذل من خذل المسلمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في اولادنا وبارك لنا في ازواجنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره انك على ذلك عليم بالاجابه الجدير اللهم كما يسرت لنا اداء العمره في هذا العام اسالك يا رب ان تيسر لنا اداء العمره في كل عام يا حي يا قيوم انك على ذلك عليم بالاجابه الجدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما جزاكم الله خيرا تقبل الله منا